Timasakbayan ni Ilocano Radyo Drama, agdengdengag kami dito yagyaman kami unay, kadagiti kakabsat-kabsat kenamin nga kailian iti asideg kenadayo, anang ipay iti panangipateg. Mama, nakapanaw amin ng dagiti nakitabon. Datalangan tinabati dito yung kampusan to. Kasladyak mapanawan dito yung kampusan to ni Papam, anak ko. Mama, Pudno nga dadagiti gundaway anay isina kanyak gapo iti trabaho na. Ngamita, agnanayo na nadyak makadan na. Gapo ta pinanawan na tamutan. Mama, aklunan tayo na talagang awanan ni Papa. Saan to nagsubli iti uray kaano man? Nagkas ang dayto ang napasamak, Tristan. Kasla kaano laang day di plan-planuan mi. No anya ti aramidan mi inton madanon ti may 25 nga anibersaryo mi. Kasta talaga ti biyag, Mama. Di tayo amo no kaano tayo nga ipulang iti namarswa ti bulod tayo abiyag. Tinapatag kat nakasagana tayo akanayon. Anak ko. Pudno ang narigat nga aklunan. Nagpaiduma sa ti itdan na. Ti ipa iti isisina ti may sa nga ipatpatag iti biyag. Ngam panunutan tayo kumakanayon. Nga awan ti tao bumato diti rabaw ti daga. Amin tayo. Agbanag kan patay. Isungalan, Mama. Agawid tayon. Sana bale. Takanayon tayo mo't nga umay sarungkaran ti tanam ni Papa dito yung kampusan to. Ay, naala nga rod, Tristan. Agawid tan, anak ko. Mama, manipod na itabon day di Papa. Diyak pa'y nakita rimuar kayo dito balay. Mapan kayo matitayan dagiti kagayim nyo Tapno makaaliwaksay kayo. Kaslawan pa'y ganas ko arumwar ita, Tristan. Kaya't ko pa'y tagtalinaad dito'y balay. Kasano makailiwliwag kayo. No kanayon mo't ang nakapupok kayo dito'y balay, Mama. No bilang si bibiyag ni Papa, tinalakit ni magustuhan ti kastoy nga aramidin nyo. Ay, sigurado anak ko. Tawan ti tinarigagayan ni Papam. No di ti pagragsakak. Kanti maipaay na amin akasapulan tayo. Matlagayam. Isasahan kayo nga agliday, Mama. Life goes on. I'm sorry, anak. Bayang taramidak day ta ibagbagam. Kandi nakpagdanagan. Okay, yaklaang, Tristan. Padamag mo kanyak, Tristan? Heidi, naawat akiti kumpanya nagaplayak. Talaga? Wow! Congrats! At last, napagasatan ka na ala iti kumpanya kayat mo pagtrabahuan. Iso na lang tada parikot, Heidi. Anya dayta? May destino aki di Cebu. Iti may sabrats ti kumpanya kay bagbagak. Okay ka tilaan kan ka? Apay ket di na saan. Amok nga rapaap mo daytoy, Tristan. Kat sa anak nga agbalin alapad. Okay lang. Don't worry. Nga magin na dayota. May kawak to lakit di. Gaputan no kaskasano. Italang agin na dayota. Sipod na adanday ti relasyon. Saan ka di para iti future tatyar aramidam? Kan para ka ni mamam? Iso adi nakpanunutan. Maawatak. Adamat video call. Iso kasada ka matlaang dito Sa bagay. Agyaman nakitipan nakaawat mo, Heidi. Sana bale. Dahil to nagbayagak ton. Siguro, mabalin kong tumutan nga i-request nga i-transfer ta kay Manila. Tapno,
As asidigmot lang iti lugar tayo. Adakan ka dayta. Basta I'm happy for you, Tristan. Amom na asino terengbang akasaritam? Ni mamam. Patsak nga agli day jay, apaman ang maamuan na ti maipapan iti dayta. Wan nga rod. Ngam, I'll make sure ang maawatan nak ni mama. Katkaskan ka, kidaw ko asaan ko mga agbalin alapad, tapno makatrabaho ak iti kumpanya ang nagaplayak. Ada good news ko kada kayo. Anya dayta anak ko. Naawat akit kumpanya nagaplayak. Adan trabaho k mama. Agpaiso. Ay na, maragsakan ako na'y parakan ka. Sigurado ano si bibiyag pay ni papam. Maragsakan mo't unay parakan ka. Sigurado dayta mama. Iso na lang ta. Ada basit parikot mama. May destino aki di Cebu. Iti may sa branch ti kumpanya nagaplayak. Anya? Okay ka dilaan kada kayo no mabati kayo dito lugar tayo, mama? Uwan ba't anak ko? Ngam sigurado ang may kawak tulakit di. Ngam sige, mapan ka. Agpaiso, mama? Wan, Tristan. Amo ka nabayagan nga arapa ap mo ti makatrabaho iti dayta kumpanya. Tinakpagdanagan, tadamot ni Inday akad kadwakto ditoy. Basta nadan nyo ti bagiyo, mama nang runa ti salunat nyo. Sana bale, takanayon akto nga umawag kada kayo. Oray siyak mat anak ko. Kanayon kanto nga i-check. Iso adi kanto maumuma. Apay kit di na maumak, mama. Kay kayat ko pa ikit di Tapno. Denggen kani subscribe mo ti kanala ti Masakbayan Ilocano Radio Drama. Ipanamman ti puso mi ti komento. Mabalin nga adda ti kasinsingpet nga makangeg. Kas itinakunakon iti damo apasat ti surat ko. Agmay may saak nga anak manang. Iso ana asidagak unay ken ni mama. Kat nakarkaro manen idipim musay day di papa. Patpatgak unay ti inak. Iso akayat ko nga ipaay amin apagragsakan na. Ngamdimteng ti kanito amasapul nga agin na dayo kami, gapo iti pan na kaidestinok iti sabali a lugar, a branch ti kumpanya a pagtrabahwak. Tinakdaran nga rod ni mama amin nga imbaga na manang. Kanayon a nakamonitor kanyak. Nakarkaro pa yan ngam ni Heidi a nobyak. Banag akay kayat kumat, tapno amukmet no anya ti mapaspasamak ken kuana iti lugar mi. Kastoy gayam tirik na tagmaymay sa. Talaga ang may kawak. Tawan ni mama ang mga asikaso kanyak. Tinasayaat. Isaganak amin na nakasapulak. Tamapanak to mo tayo nagtrabaho. Ni mama tayo video call. Hi mama, good morning. Good morning, anak. Nakapulas ka mo't gaya man. Wen mama, nasapa ka nakariing. Isa ka nasapa mo't nakarubwat. Nasayaat mo't anak ko. Kunak no saan ka pa yan nakapulas. Mga numala daw ka iti trabaho. Nagarmusar ka kadibat laang. Wen mama, nalpasan. Da kayo nga'y? Agarmusar kamin tumutan ka ni Inday, anak ko. Inawagan ka, tamangan kunak no maimasam ti maturog kat maladaw ka iti trabaho. Thanks iti concern, mama. Mamiss ko launay dagiti kastang at aramidan nyo kanyak. Sana bale, takanayon ka nga awagan, kanayon ka nga i-video call, tapno kaslat daaklang ta iti asidag mo. Thanks, mama. Ora siyak. At daaklang mo't dito'y para kada kayo. Okay. Mapan ka nga rudan, anak ko. Agandad kay ti panagmanehom, ha? I love you, anak. I love you too, mama.
gayam dito yung mall? Si kabot gayam, Heidi. Kumusta ka iha? Nasaya at mat tita. Kanayon ka di matlati communication nyo ka ni Tristan. Yes, tita. Kat di ka agdanag. Okay ni Tristan. Da kayo ngay. Api nga da kayo ditoy. Kan asino ti kadwayo. Agsasarak kami kadagiti amigak ditoy, iha. Nasaya at no kasta, tita. Mayat day tangar aramidan nyo. Daytoy nga binti kayat ni Tristan. Di na kayat nga agpupupukaklatan ni Jebalay. Uwan mo, tita. Kat maragsakan na ka makakita iti kasta alangayo ita. Naka-move on kayon, tita. Masapul, iha, para ka ni Tristan. Sige, iha. See you. Ang mga nagur-ura yung dagiti amigak. Sige, tita. Enjoy! Hi love, kumusta? Inununaan na kita. Awagan ka kumankat. Kunak no nalipatan na kun nga awagan. Iso ngay mawag akon di naksamot tan ay ayatan. Anya? Ni, di ka kumamot. Amo ka kasangsangpet mo manipod trabaho. Iso asya kun timawag. How was your day? Sika talaga. Konaklakit din no. Okay mat, naragsak. Aywan, adagay may padamag ko ka. Anya? Ay, ura siyak mat. Sige, umunakan love. Anya day tangay padamag mo. May saka candidate for a higher position. Kat no mapagasatak, mapromote ak love. Wow, talaga love? Sabagay, amo ka deserve mo day ta. Itapay laang kablaawan kan. Thank you love. Anya ngay mo di ko na mga ipadamag mo kanyak. Amom, nagkita kami ka ni tita ijay mall itay. Agsasarak na kano kadagiti amiga na. Agpaiso? Naimbag man tamang rugin ni mama itisigod nga aramid na. Isumot lagay masaan pa nag-video call kanya ka. Ampay laang tapno ag-enjoy. Amom, nagpintas ti aura ni tita itay. Madlaw ang nakaragrag sa kunay. Agyaman akno kasta. Talaga kami nakasta ti kayat ko. Nangro na katawa na kitidan nana. Talaga ipagpatag mo unay ni tita niya. Kat dayta ti kababalin mo akay kayat ko launay. Kasmo iti panang ipatag ko kun ka Da kayo dagiti dua babae akapapatgan iti biyag ko. Denggen ken isubscribe mo ti kanal at imasakbayan Ilocano Radio Drama. I-komento man ti riknam saan ko mga agtaltal na ti istoryam. Wan anak, and I'm okay. Don't worry. Wan gayam, ada bisita ka na. Kat kayat ko gayam amukan ka. Talaga? Sino, mama? Iso ni Daniel anak. Kabats ko iti college. Ha? Hi, Tristan. I've heard so much about you. Kanayon na kang istoryan kanyak ni mamam. Kasta ka di, sir? Amo ka naklaan ka anak. Rumbang lama amuam da ito'y. We're dating. Anya? Sapay la kumata di ka gumura, Tristan. Kasano nagsarak kayo manen? Nadaan iti get together dagiti kabats ko, kat di marayak. Ijay kami nagkita ka ni Daniel. Pudnuti ko na ni mamam, Tristan. Actually, college crush ko ni mamam. But I was not given the chance to court her until namwa ka nagkasardagaya man ka ni papam. Years passed until we met again. Kat ija na panagdagak nga agaya taklatakan kuwan. Kasta ka di, sir? Yes, Tristan. Kat manipod idin, Tristan anak. Kanayon ako na sa rungkaran. Aging itinangrugi kami matan nga date. Sapay ko mata maawatan na kami, anak.
Sure, Mama. No worries. Basta para iti pagragsakam. Agyaman na, anak ko. Thank you, Tristan. Sapay lang ko mo nakita tanto iti personal. And don't worry about your mom. I'll take care of her. And it's nice to finally meet you. Uray no iti video call pa ilay. Same here, sir. Sige nga rod, anak. Amo ka na bandog ka iti trabaho. I'll call again. I love you. I love you too, Mama. Naklaatak iti day di agundaway manang Emmy. Jak ni namnama nga dayam amu kanyak ni mama, kat agdedate damat gayaman. Idi damo, kasla nasakitanak, taadda nariknak a panagimon. Ngambayat nga amaamiris at ti amin, ad-adda ariming baw ti panakaawat ko iti nakitak a kinaragsak ni mama, kabayatan ti panangyam amu na kanyak kani Tata Daniel. Isuna laeng manang taaddalat tadagiti kanito ajak madiklikan ti agdanag ken agdwadwa maipapan kani Tata Daniel. Iso a kinasaritak ni Heidi a kaayan-ayat ko. Hello, Heidi. Hello, Tristan. Apa akala ti awag mo? Ada ka di problema? Tumangan iti rabi. Pasensya kan. Diyak namin makaturog. Mapampanunot ko ni Mama. Di maipapan kadakwada ka ni Tata Daniel. Kasta ka di. Dayta ti pagdandanagam? Ammom, manipod binilin nakasuknalak sa paminsan ni Tata Daniel. Inaramid ko dayta. Katamom na niya tinapaliw ko. Anya, Heidi? Nakaragragsak ni Mamam. Kan panagkitak ka ni Tata Daniel, kat nataknang ka nasimpat a tao. Balo gayam ni Tata Daniel, kat sigun itinaamwak. Inyam amu na kanon ni tita iti agmay-may sa nga anak na nga adda iti Amerika. Kasta ka di? Iso nga awan ti romba nga pagdanagam. Katap no saan ka nga agdwa-dwa, apay no agawid ka. Mangala ka iti bakasyon mo, tapno ad-adda maam-amom anaimbag ni Tata Daniel. Talaga ka sa taramidak, Heidi. Agfile ak iti bakasyon ko, kat agawid ak dita lugar tayo. Surprise! Ada akon, Mama. Tristan! Apaya di mo imbaga nga agawid ka, anak ko. Tas inabat na ka kumay di airport. Di kan pa'y sana na surprise na imbagak nga agawid ak, Mama. Sa bagay. Nalaumunag kan, anak ko. Umay ka. Thank you, Mama. Kung naklakit din no, di da kon pastor ka. Kumusta ti Cebu, anak? Ken kumusta ti trabaho mi jay? Okay mo't, Mama. When gayam, I'm waiting for my promotion. Talaga? Ay nahamaragsakan ak para ken ka, anak ko. Thank you, Mama. Adaman madlaw ko kada kayo, Mama. Blooming kayo, Yes, anak. Because I'm in love. Wow!
Sigurado ka din ka ni Tata Daniel, Mama? Wan anak, nasingpat ni Tatam a Daniel. Kaslamat laday di papam. Actually, inyam amuna kon kadagiti partidos na. Kan iti agmay-may sa nga anak na iti Amerika. Kat kasmatlakan ka anak kasing singpat, anak. Mama, mabalin ko ka din makasarita iti personal ni Tata Daniel? Oh, sure, anak. Bayam ta ibagak nga agkita kayo. Tapno makapagsarita, kan makapagamam mo kayo, anaimbag. Agyaman nakta nyo ti awis ko, sir. Just call me Tito Daniel, Tristan. Talaga kaya't kamuta makasarita iti personal. At na kami napatag nga ibaga. I'm sorry to interrupt you, Tito. Yung kaya't ko lang nga maamuan no kasano ti kinapudnuyo ka ni Mamak. Amuyo amin. Manipod pimusay day di papak. Awan ti tinari kagayak no sana ti pagragsakan ni Mama. Nasa tinapasaran na, manipod pimusay da di papa. Kahit ko lang di makasigurado, asaan tong agliday manan ni Mama. I'm sorry. Ngam, kahit ko lang ang maamuan na talaga deserving kayo asumukat itiday di papak. I understand, Tristan. Amo ka na patagunay kan ni Mama, kat kasta kamat kan kuwan. Ikari ka saan tong agladingit ni Mama iti danak. Kat may naigmutla iti dayto iti kayat kung ibagakan ka, sakbay pinutad mo ti panagsao, barok. Alag dayto agundaway tapno ibagakan ka, kan kidawok ti pamalubos mo. I want to marry her the soonest possible time. Kaya't ko maparagsak ni Mamam, kabayatan anapigsa kami pa'y nga agpadpada. No, lakit dita kayat ni Mama. Awan ti panagdagdad ko, Tito. And thank you for loving my mom. At least, kampanti akon. Tambok nga adan katakunay-nay ni Mama, ititong palbiag na. Kablawan kayo manin, Mama. Tito Daniel. Agyaman anak, Tristan. Thank you, anak. Kablawan kayo mo, tita, tito. Thank you, iha. Talaga nagado ti bisita yo, Mama. Wan anak, inimbitaran ngamin amin ni Tito ba Daniel dagiti kabatch mi di college, kastabat ten dagiti gagayem mi. Kaya't kuwasan da malipatan da ito kanito, Tristan. Kalungan gayam, kaya't ko kumangay pakada ni Mamam. We are flying to Europe. Diyan kami nag-honeymoon. Wow! Talaga? Wow! Sige, Tito. Ag-enjoy kayo kan ni Mama. Enjoy kayo, tita, tito. Kat, kaano kayo mat ngagkalay sa adwa? Kaya't may matanti madaan iti apo. Kasla umapalak nga rodan kada kayo kan ni Tito Daniel, Mama. Ay katanya pa nga ron orayan nyo. Wan mat nagpaiso. Agkasar kayo matan Oh, anya Heidi, agkasarta ka nun. Adakan ka day ta, Tristan. Alangan mo ta siyak ti mangawis kan ka. Ha?
Oh, matlagayam, Tristan. Anya pa tar aramidam, iho. Ala, pagsaritaan nyo matan no kaano kayong agkalaysa. Welcome to the family, Heidi. Wan nga, Rod. Thank you, tita. Thank you, Mama. I'm very happy for you. I love you so much, Mama. I love you too, anak ko. Agsardeng ka man iti Rush TV agkapsat. Denggen ti Masakbayan Radio, ta uray iti tunggal istorya, adda ti pag-asa ken pagayat. Good morning, Mami. Good morning, anak. Nasapa ka ba nagdigos? Kunak no nakaturog ka pailaan. Masapa kita, Mami. Tag-review ak pa school. Adamin quiz minton madamdama. Kasta aya. Alangarod, agar mo sarkan, tapno saan ka amaladaw asumrag. Ni Daddy nga'y, Mami. Ay na, itay pa'y parbangon anapan iji bagyo. Ada ka no kamit na kliyente. Kasta ka di? Talaga naggagat ni Daddy, Siyempre, tapno maipaay na amin nakasapulam. Tapno maisagana na ti masakbayam. Awan mo't makunakon, Mami. Makitkita kan marikriknak mo't tinalaos apan nang ipatagyo kanyak. Awanan ti sapulak pay. Uray ti panangas asikaso yo kanyak. Rumbang laang iha, tagmay maysa ka nga anak mi. Sayang laang tanasapan na tayo apinanawan day di manang mo. Uwan nga rod, Mami. Sayang, ada kumamot manang ko. Iso adi ka dumdumlaw, no kasta unay ti panangyali kakamikan ka. Tasaan mi nakabailan ti mapukawan pa'y iti maysa nga anak. Thank you, Mami. Alamangan kanta mapanak mo tagpadlasan. Itulod ka ni pagadalan. Uray saanan, Mami. Kabalak mo ti sumrak nga agmay maysa. Ay, sana mabalin iha. Anya ti gunggon at ti maysa alugan a ginatang ni Dadim, no di ka mat itulod. Okay, na kayo ti makaam mo. Thank you, Mami. O ala, agar mo sarkan. Apag iso nakapalusak tumutan, apaman amalpas ka amangan. Nasapa ka ba tasin magpat? Kumusta ti biyahe manapan ni Bagyo? Masaya at maet. Kan napintas ti resulta ti saritaan may ti kliyente. Nakarkaro man na rumanga iti negosyo tayo gapo katag iti baro kliyente tayo. Nasaya at mat nga rod no kasta. Ni Risa, awan ka di pa'y. Ada pasarabok para kan kuwana. Anya mananday ta. Ang mga numay spoiled mo't di anak ta. Saan? Nasingpat di anak ta. Kaya't ko lang ngay paay ti amin akayat na. Sa bagay, awan mako nakiti anak ta. Agad adal pa yan na imbag. Dandanin agturpos iti kolehyo. Dahil ta nga rudket. Kasla napunas amin na banuk ko. Ta makaturpos ton ti kakaisuna nga anak ta. Uray siyak ba't isungas asikaswa kiti kastaunay ti anak ta. Awan gaya mapan kun tusukunan inton madamdama. Uray siyak ton ti mangsukon. Saanan, nabanog kay ti biyahe. Yen na namket di, huston to no sumangpot kami. Nakaluto akmutan iti pangmalaman tayo. Ala, ingkag showeran. Okay. Si kangarudan ti makamo ka ni Risa, Armida. Wen, siyakon. Ala, ingkag palasan. Kalpasan na, ag-shower kan tapno mapreskwan ka. Mabaling ti makitugaw? Sure. Nalawa mo ti pagtugawan. Thank you. Unkayam, I'm Marvin.
commerce student. Siyak Matirisa. Italang ang makita ka dito'y campus. Nawan nga minti klasek at akit yung library. Ngamsi ka, kanayin ka makita dito'y tunggal vacant mo. Kayat ko nga minti agyan dito'y tunggal vacant ko. Adamot dagiti daddo makaklasek no maminsan. Naimbag nga rin na tsamba kag may saka ita. Please don't get me wrong. Kaya't ka lang amin ang mamam mo. Awan problema. Ang pasensya ka no sa anak una ang makiistorya ka na yun. Dituyak namin nga review no the exam no quiz me. No problem. Tinapadag, nagamamutan. Kita mo kaagbalintan tumot lang ang nasingad iti tunggal maysa. Day talagayam. Awan problema. Basta, nasimpot ka lakit di. Of course, nasingputak. Di kagdanag. Friends? Sure. Friends tan, manipod ita. Kumusta ti panagadal mo, Iha? Okay, Mat Daddy. Ado lang amin ti masapol alupasan. Kastoy gayam ti graduating. Wan, Iha. Ngam man ang makaturpos kanton. Awanan ti parikot. Adapay, Dad. Siyempre, kaya't kung tumatag trabaho. Well, adakan ka day Tarisa. Sa bagay, napigsag pa'y mo tamang imatun iti negosyo tayo. Nasaya at mat no mapadasam tag trabaho iti sabali a kumpanya. Wan, Daddy, kaya't ko. Tapno saan na kamang namnama iti negosyo tayo. Total, napigsa kayo pa'y akas iti kunayo. Kabailan nyo pa'y nga imatunan ti negosyo tayo. Wen, Iha, kabailak pa'y. Para kan ka, kastamatan ka ni Mamim. Wan gayam, kumusta matan tayo nakunang maagar-aram kan ka? Inaklon mo ka din? Pwede mo pa ilayam ang mukha da kami kan ni Mami. Daddy, may sala ang ti damag. Wan, dandani inaklon ko, Daddy. Dandani? Wan, Daddy. Ada kami nakita kakababalin na adyak magustuhan. Nainbaglaan tadyak pa inaklon. Well, adakan ka day ta, Iha. Basta da kami kan ni Mamim, di mi tarigagayan tinabak nang apakiasawam tunudumteng ti aldaw. Tinapatag kat tayo na respeto kan amuna ka nga ilalaan kan ipatag. Saan nga importante kada kami ti estado iti biyag? Apa niya dagiti daduma, Daddy. No nabak nang da, kayat da, ti maasawa ti anak da kat bak nang mat. Anan mom ti bak nang no di na kamot amo a respetuan. Kastamat tan tinakay kamangan na. Basta nasaya at daytay, agtunos kayo. Dayta ti kalkalikaguman mi, Iha. Agmay may sakang anak, iswa kayat mi adaytay nasingpet kay mapagtalkan a lalaki ti pakiasawaam. Nasingpet dagiti naganak ko manang Emmy, kan ipatpatagdak unay, isungar aramidak mat amin akabaalak, tapno masubadak tinalaos apanang ipatagdakan niyak. Graduating akon manang, iso asaandan nga iparit ang makinobyo ak. Basta nasaya at lakit di alalaki ti matumpungak. Adumatan dagiti nagar-aram kanyak manang, ngamjak amo, tatunggal ada makitak ajak magustuhan nga ugali, wenno kababalinda kat maupayak adagos. Siguro saan pa'y adimtang ti lalaki a para kanyak kinunkunak iti bagik.
Agingga iti adda pasamak, ajak pulos ni Namnama. Agyaman tayo manugot kay taawis ko kun Karisa. Apay kit tinasaan, kat agayam tamat saan ka di? Amangan ngamin ko nak no adagungat no makita da nagkuyog ta. Sino kumamat ti agungat? Dadadi kan mamik? Ti boyfriend mo. Ha? Awat pa'y boyfriend ko. No boyfriend since birth. Iti day ta kinapintas mo? Amangan no napili ka matunay. Saan mat? Siguro, saan ba'y adimtang ti lalaking agbalin a nobyo? Kasano no dimtang gaya man? Kaya't sapay ko matamay karikan ka. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Kinapod no na Risa. Damo pa'y lapan nakakitakan ka. Nakayawan akon. Sapay ko matadinak kagora ha? Nabiit ta pa'y anagamam mo. Kan ado pa'y ti jakam mo maipapankan ka. Nakasaganak amang ibagay ti amin kan ka maipapan iti kinataok. Awan ti ilimad ko Risa. No ikan naklakid iti gundaway amang iam-am mo kan ka iti bagik. Dandanin ti graduation nyo, saan ka di? Wan, Mami, excited ako na talaga. Nakarkaro kami pa'y kanidadim. Amo mo't aday to'y ti arapaap may parakan ka. Ti makagraduate ka. At last, makatrabaho ak tumutan, Mami. Kabailam nga taniha? Mami, saan ako nga ubi nga basit? Kabaila akong ti bagik. Saan da kapag danagan? Among ba't akanayo nak nga adda dito'y iha? Mami, panawanan, tapno kisayan nyo matan ti panagdandanag yung maipapan iti salunat ko. Saan nga itulok ti Diyos ang mapasamak kanyak, tikas iti napasamak iti daydimanang ko. Talagang ingkararag ko dayta iha. Diyak kabailan amapukaw ka kanyak. Sobra-sobra asakit tinagdalanak idipim mo sa iti kabsat mo. Iso asaan nak amababalaw akas taunay ti panangyali kakaken ka. Amok dayta, Mami. Kat ikarim anak ko, ano makinobyo ka, jay amuna ka ayali ka. Jay amuna ka nga ipatag kan irespeto. Jak lakit di itulok nga damang pasakit kan ka. Iso apilyam ti agbalin anobyom, nang runa ti agbalin nga asawam. Mami. Ada aminin kan ka, anak ko. Awanan ti sapulampay. Iso asiguraduam asaan ama ng gundaway ti lalaki a pakirelasyonam. Dandanin ti graduation ti anak ta. Wen nga road Armida. Maragsakan ak unay. Gaputa saan akas kadagiti daduma ti anak ta. Abarang-barang laeng kadakwada ti panagadal ta. Gaputa da kabailan day ti biyag. Day tamo ti pakaragsakak. Kan saan na di makal nga spoil ti anak ta. Di na pa'y amo ti agpagatang iti komporme di ta. Isungaro da siya kundi mangipapa ay iti amin nakasapulan na. Tadi namot ti dumawat, unag pagatang. Ay gayam, anya kanungay ti plano na apama na makaturpos. Kaya't nakano ti agsapol iti trabaho. Tapno ba padasan namot ti agkakwarta babaan iti pagbannugan na. Makitam ti kasta ka babalin na. Iso asapay lakuma. Tama katumpong iti nasaya ta lalaking agbalin na katakunay na itibiyag. Tiyam mo na nga ipatag.
Kanday tay saan naman ang gundaway a lalaki? Nakabutbutang nga rod. Nang runa numaamuan di lalaki nga agmay may nga eredera ta ni Risa. Iso masapul nga adalan na naimbag ti kababalin ken ugali ti lalaki. Sakbay nga aklunan na. Daddy, Mami, intun umay alawas ang graduation ko. Well nga Rodea, excited ka ka din. Launay Daddy. Rumbang laang iha, tanagrigatam day ta itinumano at hawan. Katagbungan ti amin abannog kan sakripisyum anagadal. Podno day ta. Wan nga rod, Mami. Katsapay ko mata makasara kakto adagos iti trabaho. Talaga kayat mong tagtrabaho, iha? Kayat mo naliklikan ti panang baby kan ni mamim? Wen nga rod. Pag-arupan sa ni Mami asyak pay lang di ubing abas city di. Noraan niya ti bagbagayo, agtalinaad ka baby iha. Uray agtrab-trabaho kanton. Armida, di mo matunay bantayan ti anak ta. Kasanon no danton nobyo na. Ha? Daddy? Oh, Risa, apay agas na reaksyon mo anak ang nagitimbagak. Apay, ada ka din inaklon mo kadagiti agar-aram kan ka? Adan, Daddy, Mami, sorry tadyak imbaga adagos kada kayo. Kayat ko nga minayam amo kada kayo apaman amalpas ti graduation ko. Iha. Sigurado ka nga ipatagkan ilalaan na kaday ta lalaki, Risa? Armida, aday takamanan. Ikumpara manan ti panang tartaripatom iti anak mo iti sabali. Ay rumbang laang, tano saan siya ti makalaban na. Siguraduan na di napasakitan ti anak ko. Mami, nasaya at atao ni Marvin. Taga-ano ka diday ta Marvin, iha? Taga Manila, Mami. Ngam dito'y anagadal. Adda ngamin iti poder da lolo kan lola na. Apay nga kinay kayat na ti imay dito probinsya. May mayat kumay di syudad apagadalan na. Huwag nga agpaiso. Apay nga'y. Kay kayat na kanumot ti agyan kada lolo kan lola na, Mami. Kasta ka di. Sige. Yam amumtun kada kami intun graduation niyo. Kaya't may makita kan maam-am mo ti bagbagam anobium, iha. Sinagsagaan dagiti dadakkel ko ti kaaldawan ti graduation ko manang Emmy. Amok matkit di amagagaran da iti panaggraduar ko. Ngam idiinyam amok kadakwada ni Marvin, nadlaw ko akasla mas sinaggaan da pay amaam-amo ti nobyo ngam ti mismo a panagturpos ko. Kalpasan ti graduation ko iti kolehyo, nakastrakak matadagos iti trabaho akas iti kinalikagumak. Nagbalin anaanayas ti relasyon mi ni Marvin manang. Agsipod ta nakitak kenkwana dagiti saguday akayat ko iti lalaki nga agbalin akatakunaynay ko iti biag. Nakunak nga rod iti bagik ani Marvin ti lalaki akayat ko apakikalaysaan. Agingga nga iti maysa nga aldaw, kalaat nga inawis nak ti nobyog.
Laat mo tayo apa nangawis mo kanyak, Marvin. Amumot nga dapag nami itakadamami kan daddy. Pasensya ka na, Risa. Importante nga minti ibagakan ka. Sana bale, mamati ak maawatan dagiti dadakkel mo ti amin. Nang runan no maamwan da, asyak ti kadwam. Ngamnam na maanda sumuro tak iti papananda. Makamukan to nga agpalawag kadakwada. Anya kalakit din aya. Aging ka kadita kat paspasurot ka pailaan ka dagiti dadakkel mo. Anya ngamin aya di ibagam kanyak, Marvin. Risa, total medyo nabayag mo tante relasyon ta. Apay no agkalay satan. Ha? Anya? Wan, Risa. Kat ko, apa man na makapagkalay sata. Ag-resign ka na ti trabaho mo. Ag-negosyo talangan. Wan, saan? Ibagam ka dagiti dadakkel mo, tadatan ti mangimaton ti maysa ka dagiti negosyo da. Diyak pa'y nakasagana, Marvin. Kan maysa, ado pa'y ti arapaap ko. Diyak pa'y nasubadan ti amin nga impay dagiti dadakkel ko kanyak. Awan mat parikot iti dayta saan ka di? Mabito langan dayta. Kung saan da mo takasapulan dayta. Baknang kayo. O anya, umanugot ka nagkalay satan? Maawatan na kumamat, Marvin. Talaga ajak pa'y nakasagana. Ikanak kumapay iti panawan nga agpanunot. No talaga apat-pat ganak. Saan na masapol nga agpanunot ka pa'y? Isuntumot la day titurungan ta. Apay apagbayagan ta pailaan. Iso apanunutom ko mga rod ana imbag ti imbagakan ka, Risa. Sa iha, edi pa'y rabi anadlaw mi kan ni mami amay-may-mayan ka. At ka di parikot. Ha? Daddy? Ibagam, barang no makatulong kami. Daddy, kaya't ngaminan ni Marvin nga agkalay sa kami kanon. Oh, anya nga iti problema iti dayta iha. Umuna, sa anak pa'y anak kasagana, Daddy. Diyak pa'y nakasagana ang maisina kada kayo ko ni Mami. May kadwa. Kaslada nakita nga iwas ni Marvin ajak magustuhan. Anya ti kayat mo asawan, Risa? Kasla ada sa bali apanggap na, Daddy. Kanayon na nga ibaga nga awan kano ti agbalin a problema minto taagmay-may saak nga anak yo. Kasla awan panggap na nga agpursigi. Taagsamsam makadlaangan iti maipayo kanya. Kinapudno na iha. At dadagiti garaw ni Marvin at di mi magustuhan ka ni Mami. Kung saan kami lata na nagtagtagari. Ta kaya't mi asika mismo ti makadlaw iti dayta. Daddy? Imi ngamin kaya't nga ibagam nga iman ni obram iti biyag mo. Amo ka na saririt ka, Risa. Iso nga imposible at di mo masirok nugun-gundawayan nakatimay sa tao wano saan. Katangay na ibagamutan da ita. Iso nga ibagakmutan ti kapaliiwan mi kan ni Mami. No kasta, agpada tayo nga rod iti obserbasyon, Daddy. Di kagdanag, jak lakit di itulok nga damang gundaway iti amin ang nagrigatan nyo kan ni Mami. Saan apulos? Hello? Hello, Risa. Pwede mo sungsungbatan dagiti text ko. Kandi di pa na minsan nga aldaw nga awagan ka. Sa dinutayan mo. Pwede ka simrag iti numanong aldaw. Nag-leave ka, di mo yung pakada kanya? Apay, rumbang ka di nga amin agaraw ko kat ipakadakan ka? Rumbang lang. Laglagi pa maasaan ka pay laang nga asawa, Marvin.
Iso asaan nga amin nga aramida katrumbang nga ada pamalubos mo. Siguro, imbilin man nanday ta dagiti naganak man niya. Agingkat kaano ka din ay sudalatan ti kanayon na tungtong palam. Kayat mo amaamuan ti sungbat ko? Aginggat tong palbiag ko, tanaganak ko ida. Kat awan ti sabali at tarigagayan da no saan apasig apagimbagak. Kasta? Agnanayon kalatan na nakasilpo iti pandiling ni mami. Katsak, awan patagtudkon ka? Kayan ayat na Krisa. Laglagi pong dayta. Saan itan, Marvin? Anya saan itan? Manipod itang aldaw. Waswasa kon ti relasyon ta. Ag-break tan. Anya? Nagturag ka mo ta na mga break kanyak? Sige, no dayta ti kayat mo. Kitag lang no saan kantong agparintumang amakisinubyan kanyak. Lipata mo no anyaman tinagbalin a koneksyon ta adwa. Ag-break tan, Marvin. Nakasagana ka ka din asumurag iti trabahom, iha. Ken sigurado ka, iti nagbali na pangadang mo, anakiwin naswas ka ni Marvin. Wan, Daddy, Mami, naka-ameris akon. Katawan to ti pagbabawyak iti panang putod kon iti relasyon mi. Agbali na leksyon kan kanday ta napasamak, iha. Ita panawen, sana rumbang agtalikadagos iti may sa tao. Karelasyon mo man, wano saan? Pudnuti ko na ni Dadim. Nakarkaro kan ka, iha. Taamuda nga agmay-maysa ka nga anak mi ka ni Dadim. Adda aminin kan ka, iha. Titar-tari gagayan milaangan ka ni Dadim. Kat makasapul ka iti tao amang ipatag kan mangilalakan ka. Saan agapu iti estadom iti biag? No di kat gapu na pudno ti panagipatag na ka. Pudno dayta, Risa. Maawatak, Mami, Daddy, katagyaman na kada kayo. Aglaplapusanan ti imparik nayo apamatagyo kanyak. Kat ikarik asubadak dayta, babaen iti may sa atao amang ipatagmat kada kayo malaksid kanyak. Amo kadomtang to dayta iti umno apanawan. Kat sapay ko ma, taadda kayo akanayon amang tartarabay kanyak. Patpatgan kayo unay, Mami, Daddy. Unay.